Ada dua jenis error yang aku belajar daripada kejadian kes parcel pecah yang parcel kena curi. So satu human error, satu lagi system error. So first bila kita cakap pasal human error, selalunya parcel kena curi. So yang tu technically is out of my control sebab bila kita dah ship off tu kita tak boleh kawal dah apa yang jadi kat luar. Tapi bila kita cakap pasal system error, yang tu jadi bila customer request refund sebab parcel banyak pecah. And that is something yang aku betul-betul titik beratkan lagi juga sebab itu menunjukkan yang sistem packaging aku tak cukup solid ataupun tak cukup secure untuk pastikan yang kita punya produk delivered safely and properly. Sebab as a business owner, bila kita nak deal dengan human error, selalunya kita improve kita punya SOP and selalu memperingatkan diri sendiri dan employee untuk follow the SOP yang kita dah set. Tapi bila kita cakap pasal system error, yang tu maksud dia kita kena start over and rebuild everything from the beginning. Sebab selalunya in the beginning dia punya base layer tu yang akan ada kelemahan. And aku rasa yang system error ni dia lagi mahal kalau kita tak fix in the long term, especially when it comes to earning back your customer punya trust. So kalau hampa business owner, aku totally recommend tengok balik betul-betul apa kesilapan yang mungkin kita tengah buat sekarang yang kita tak perasan, ataupun customer yang komplain tapi kita tak ambil berat sangat.